Ole ka channel thir tu te invite chi bai le kula tun tuma hianin WhatsApp update thar oma mi WhatsApp update thara feature thar om te kan soi don a khong in he video hi bur tang top thleng an sakla tin ka video hi ve khat an na ni chuanin min lo like share in min lo subscribe chak ve don nia ole soi to angin WhatsApp update feature thar te kan soi don a ma seber kan soi tu chu notification hi kan soi don ani WhatsApp kan lu tanga chuan dot pathuma kan du tanga setting a chumi zo account a privacy kan du lenga heta an noi pera hin kan hmunga fingerprint lock ti hi ta hin kan lu tang heta hianin fingerprint hi chu ahma khan kan soi to a an huai hi kan enanga show content in notification preview sender and message text inside new message notification thi kan hmunga hemi hi kan on chuanin hemi hi kan on chuan message WhatsApp message lo thleng ho kha kan dong zel thei dona notification a kan hmu thin don ani hemi kan off chuanin notification a kan dong lowang hemi a that na chu thil tang ti games khat lai amo YouTube vel en lai hianin message lo thleng WhatsApp message lo thleng hi ani om thin hemi ani wang hianin ke chung ka enable fo a ka mang thina in point lo try ve chin don nia he kan on chinanga message kan thon chinang kan enanga WhatsApp panhi ka mana wangin phone panhi ka nei lo wangin WhatsApp panhi ka manga chuwan chung ka WhatsApp pakhala tang message ka thon chinang tihan kan bunga tikhan notification tikhan kan dong zel don ani atin kan off kha chuanin khan tian notification kha kan dong don lowa kan dong thei lowa chu mai ba ka heta kal leila kha pakhat na chuan lo ni ta se pahni na chuanin a pahni na mi hi interesting khop maya en ni la setting a kan lu tanga chuanin notification a hin kan lu tang notification a hianin kan lu tanga ta hianin kan hunga pop up notification hi kan huang pop up notification a kan lu tanga ta hianin pop up notification hi a that na chu message kha ilo dong ta a khami kha tun ma chuanin message pakhat chi omin kan reply hal theya tun tuma chuanin update thara chuanin message kan don na piang kha kan reply hal thei ni WhatsApp lu kher lowin screen a alawin show to panga khami kha kan reply hal zel thei ani chuan kan en chinang la hianin kan huanga no pop up ti nia hei no pop up ti kan than chuanin khan tianga message reply ha zel thei khan aron om longa chuanin only when screen on ti nia hei screen kan on lai chau ti na ni mai ta heta anwaya hian only screen when screen off ti nia hei screen off huna chia ti na ni le mai ta anwai ber kan hunga always show pop up ti hi hemi chu screen kan on emo on lo emo live po khanin he pop up hi ain show don ti na khani mai ta ni heta anwai ber kan da chinang chuanin message kan thon le chinang hei thian kan hmu theianga reply hal thei turin phone screen a khan aron lang mei dona hei interesting khop maya in lo try ve ngei don nunia tin khami kha private anga chun ta pakhat anga chun ta group anga poti thei ta WhatsApp khan lut leila kan han en de lokila heta chungami hi messages ti hi kan hmunga hi individual ang chau khan ta anwaya hian kan hmunga group ti hi ta hian group message ho po kha eng angam system po om in om
thua tren tu ma se message lo thar piang lo thleng thar piang kha I aron pop up zel don ni chu I pop up chu kan du dan kan set mai nga I only when screen on only when screen off ti te always show pop up ti chu I ke manin kan du danin I kan set mai theya tin kan du lo le kan set lo thei thawa amar chu ke chu interesting ka tia in lo try ve ula chuanin hi kan on chinang group hi kan ti le chinang ta kan tinga ko WhatsApp pakhat atang ka in send le chinang message ka sei so group a kan send le chinang hey group ani ta group a message ka send ta hey kan hunga ti khanin group message po a interesting khop maya aron pop up maya ti khanin lu phoi ngai lo khanin kan reply ha char thein ti ani chu in lo try ve vek don nia chuanin a top bera chuanin status kan enang tu ma chuan status kan mut chuanin heta anwaya hian alang thin ta ni anwai ber hian om thina tuna chuanin status kan mut hianin hei kan mut chinanga kan enang hei anwai ber kan ena engma a om lo I ein show up to lo ni abo mak hemi ama aluya ka chuanin ala in show up thawan hoi ber hian om thina update thar hi chuanin show up to lo wa hei po in lo try ve chin don unia ma se hei anwai ber hian kan bunga mute update ti hi hemi zone payas dinglam kilami pencil lem pulami hi kan me chuanin kha kan mood kha atikan aron lang lenga tiang kan unmute le thei kan unmute le mai don ni unmute dan chu kan long press anga tian hetain achunga alanga unmute ti hi kan pet le me yang or khati song kha tun tuma kan soi thei te nia khongain he channel hi thai ti ni chuanin minlo like in minlo share sakla chu mai ba ka minlo subscribe sak ve ngai don nia